Negasngi nagaliang yang ka Joint National Council da yo chong ya ka Central Executive Committee yang ka say wa ya perkat khamtam jing ito wa ka jing pengkhan yang ka Shri Cement Limited ya ka Lengba Bharat Sharma ya ka Meghalaya Land Transfer Act kamba tungkemo wa haden wa ka nagaliang yang ka Meghalaya State Control Pollution Board da Pembenar ya kan notification pada man ke public hearing nagaliang ka send the chamber wa ka jing daya the de ka khandau ne benta ka tai ka cement company man ka wa BI ne ba da pangkhan ya ka Meghalaya Land Transfer Act ta jing ito wa ka ni ka send de bu jing tho ga chao deputy commissioner yang ka East Jaintia Hill district ha ka Arpu Pratrik ubanai wa khatwi Arhajar Arpusan ta hadin ne tele ka send de bu jing tho ga le Chaka Commissioner and Secretary Revenue and Disaster Management Department haka soterik penai wakat al. Hejing itu awak ni ka jingta awak sen de bo wa cha ODC. Nakaliang ODC de pa awak wi ka chithi chai. Kata ka chithi ta open tip ye kam ka sen. Wa nakaliang Deputy Commissioner yang ka East Jaintia Hill District de pa awak ni ka complain yang ka sen cha member secretary yang ka Meghalaya State Pollution Control Board. Wei cha member secretary yang State Environmental Impact Assessment Authority. Kawasnya si ukanai pi wadon negasngi nakaliang kasen wang puyo ka kanu ka jubab nakaliang ka sarkar jing ito wagani ka jing pengkhan yang kini ki R party ya kani ka Meghalaya Land Transfer Act nakaliang yang ikasen ka CEC ka wachong inne da ka wi ka rai da chimi ya ka rai wa pumanna da ka jing yaki lene kam kata ka jing yaki ka wa pumani da ka jing rai ki plakat ki lemayong Hakamat ke office yang ODC Hakani ke Cipau Terik yang Uniu Penai Haka por ke sedangin ada Cipau Citeng Cheneng Ta kerpadi yaki kamtam yaki dekot yang kesen Wos na bahapu yami renti cakani ke jingiki Kawar I kam kesen Kawa I bor imensen yaki Pradok ki prasnam ki yang I ki wa em hapu ke eleka nongklik Kamtam I kesen Dedebla inspect ya ketu katau pada peman ya ke public hearing Chemi wa sudong yang ketu katau em ki hali takarpadi ya kitu kitre hali ya kitu kitre thau ki oda chakta naga jing thumu yang kini ki bru sen ya ka company wom hau ten wom hau irbi ka sen u em ga ha titidiang titimun ka yang pi hau ten pi ha kam kani ka hok ka por wa kan ni moi de ten ni hendre umi chakmat wa dawai ya ka hok ka yang pi tajoi por la khut very pi ki nong chong chunong yang ka ilka nong khle ki wam em sняв ya hap ya kani ka jing thmu yang kani ka company bar kam jo le ki wa percha ya kani ka jing le be an ka yang uniu serpai bha suklan wa uniu Bharat Sharma wa da ya kani ka thau klem do yo bor na wa ha chnong na daloi na ka district council bar kam jo le na ka sarkar jilla lengba ka Meghalaya Land Transfer a khud very pi wa wan kani ka jing ki yang ka sen ne benta wa pensenge mar do ya kani ka jing thmu yang ka sarkar wa peman yang ke sarkar lengba ka pollution board wa pemanya kini ka public hearing ta kini ta kawarta kena kaliang ka yang I yapi kino chong chnong yang ka East Jaintia hi woro ka wi wa sange ana kata ka jing ben ka jing kena ka jing ya maya jai brudu ki social media dan hi hendre le I sekiat sau khiai de benta ka riu ka jai bru ton yemi hamadan wa penyoy cha ka sarkar wa penyoy cha kita ki bru ki uta sa penyoy wa I umye de pediang ya kini ka jing le yang kini ki bru ki wana bar wa yu rot ya ki anki kanun yang ka jella ka yang I ta kini to ka message chepi ki nang chong chnong yang ka ilka nang khle kham tam me cha ka district hi wora ko wi wasna bhaw karchan ya ka sen khnang wa kanu ka jing thmu ka jing ang no yang ka sen yo man ga ka wa job ne benta ka jing to yang ka ri wa ka jai bru ka yang I